Oke, guys. Oke, ini coba kita cipurin ya. Wow. Itu gulai guys, gulai kambing guys. Gulai kambing. Aduk guys. Wow. Wah, mantap. Mantap. Coba ininya guys, satiin dulu guys. Ini kesini dulu. Iya. Aduk-aduk. Iya. Ya, ini dulu. Iya. Nah, udah semua merata. Iya. Terus kan masuk. Wow. Hmm. Guys. Masya Allah. Boleh guys, tempenya guys, lanjut Tempenya. tempe guys. Itu sambalnya guys. Cecel di situ. Ya Allah guys, enak guys. Oh itu langsung pergi guys.